folks are feeling and ati experiencing. ndabizi aka kanya hari benshi bafite amarangamutima atandukanye, ndabyumva ariko tugomba kwemera ibyavuye muri aya matora. Uyu munsi kare navuganye na Donald Trump kuri telefoni mushimira ku ntsinzi ye. Ikindi kandi nanamubwiye ko tuzamufasha we n'ikipe ye, kandi rwose guhererekanya ubutegetsi bizaba mwituze. Ihame shingiro rya demokarasi y'abanyamerika nuko iyo dutsinzwe amatora tubyemera, twemera ibyavuyemo. Iryo hame risumba yose rero niryo ritandukanya demokarasi n'ubwami cyangwa ubutegetsi bw'igitugu. Kandi nk'ubwo rero buri wese ushaka gutsindira imitima ya rubanda aba agomba kuryubaha. Kandi icyarimwe hano iwacu ntabwo twubaha perezida cyangwa ishyaka riri ku butegetsi, ahubwo twubaha itegeko nshinga ry'abanyamerika. Twitwa Era TV Show. Niba uri hano ndagushimiye, kora subscribe niba utarabikora, niba warabikoze wubahwe cyane. Nibihe by'amarira n'umubabaro nge ntabona uko nsobanura. Ku ruhande rwa Kamala Harris birakomeye cyane, we n'abayoboke be namarira gusa, ariko kandi n'ibyishimo ntangere ku banywanyi ba Donald Trump wegukanye intsinzi itsindagiye. Ubu hose kuva mu mihanda ya Florida kugira mu Kabagari mu ruhango rwa Nangingare barabyina intsinzi ya Donald Trump. Uwatsinze yavuze ko ashimira abamuhaye amahirwe yo kwitwa umuturage mukuru mu gihugu kinini nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi n'uwatsinzwe nawe yagombaga kugira icyo avuga ku ntsinzwi ye. Ni Madamu Kamala Harris. Yari yitezwe na benshi, buri wese yari afite amatsiko yo kumva icyo avuga ndetse we nicyo yabwira Donald Trump mukeba we wamutsinze byo kumutsindira uruhenu. Uyu yazamutse aho yagombaga kuvugira ijambo rye, ariko kandi azamuka inyuma mu bitugu humvikana indirimbo Freedom ya Beyonce, maze ashimira uwo biyamamazanyaga ari we guverineri wa Minnesota Tim Walz, abari bashinzwe kumwamamaza, abamushyigikiye ndetse n'abakozi b'amatora bose arabakeza. Mu gihe Kamala Harris yavugaga ijambo rye, benshi mu bari aho bihanaguraga amarira ku maso, ubona ko bafite ikiniga, umubabaro warenze umutima wabo. Nawe yari afite ikiniga birumvikana, nyuma yo gusuhuza abantu be ati ndabizi ko aka kanya hari benshi bafite amarangamutima atandukanye, ndabyumva, ariko tugomba kwemera ibyavuye muri aya matora, niko Kamala Harris yavuze. Uyu mukandida w'abademokrate yatsinzwe amatora ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kamala Harris yasabye rero abamushyigikiye kwemera ibyavuye muri aya matora, bemere intsinzi ya mukeba we Donald Trump, abasaba no kudacika intege muri bibe bikomeye, cyane cyane mu kurwanira ibyo bemera. Uyu mugore mu ijambo rye, uyu wari usanzwe ari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko yemeye ibyavuye muri aya matora, ati sibyo twashakaga ariko kandi ko hagomba kubaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Donald Trump rero nakubwira ko yatsinze muri leta z'ingenzi zihagije anga mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni leta zirimo Pennsylvania, North Carolina, yewe na Wisconsin. Aho hose Donald Trump yahabonye intsinzi itsindagiye, ibyatumye yegukana intsinzi yuzuye, mu gihe n'ubundi leta nyinshi zitaranarangiza kubarura ibyavuye mu matora. Kamala Harris yavugiye ijambo kuri kaminuza yizeho ya Howard University, ati rwose mu nyumve iyo mvuze ngo urumuri rw'isezerano rya Amerika ruzakomeza kumurika iteka, mu gihe tutazacika intege, mu gihe tuzakomeza guhatana. Abamushyigikiye rero nabo bumvikanye bavuze urwamo bati buu ubwo yavugaga ko yavuganye na Perezida Donald Trump watowe kuri telefoni. Ati namubwiye ko tuzamufasha we n'itsinda rye mu mpinduka, tuzafatanya mu guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Uyu Kamala Harris yongeye mu ijambo rye ritamaze igihe kirekire, aravuga ati mu gihe mvuye kuri aya matora nsizwe, ntabwo mvuye ku rugamba rwatumye niyamamaza. Mu ijambo rye uyu mugore yasubiyemo ijambo kurwanira cyangwa se guharanira inshuro zigera kuri 19 kubabaze neza babyumvishe. Ibyo rero bivuze ko ngo Kamala Harris agifite agahihayeho n'icyizere ko n'ubutaha agomba kuzagaruka kandi agomba kuruka abaye perezida wa mbere w'umugore wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko abakiyoboye iki gihugu cy'igihangange bose ari abagabo kuva cyabaho. Koko se arakomeza arwane mpaka ku muka we wa nyuma, ubundi haraza gukurikiraho iki nyuma y'intsinzi ya Donald Trump? Kamala Harris agiye kwerekeza hehe mu by'ukuri? Kamala Harris
yahoze ari senateri wa leta ya California, yarimo ahatana kuba umugore wa mbere, umwiraburakazi wa mbere, ndetse we n'ukomoka muri Aziya y'Epfo wa mbere ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kamala Harris na Trump. Bitekerezwa ko ngo bavuganye kuri telefoni ku munsi wo kuwa gatatu mu gitondo kare, bakaganira ku kamaro ko guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, ndetse n'ukuntu perezida watowe agomba kuba perezida w'abanyamerika bose, apana igice kimwe cy'abarepublikani cyamutoye. Ibyo nibyatangajwe n'umwe mu bafasha Kamala Harris wabibwiye abanyamakuru. Umuvugizi wa Donald Trump we yavuze ko perezida watowe yashimye vice perezida Kamala Harris ku mbaraga ze, ubunyamwuga ndetse no gukomera mu kwiyamamaza kwe, kandi ko bombi bemeranyije ku kamaro ko kunga ubumwe bw'igihugu. Mu kindi kiganiro kuri telefoni, perezida Joe Biden nawe ucyuye igihe yashimiye bikomeye vice perezida we ku kwiyamamaza kwe kw'amateka, nk'uko itangazo rya White House kuri icyo kiganiro naryo ribivuga. Uyu rero ari muri White House, Joe Biden yarebye ijambo rya Kamala Harris ririmo kuba, nk'uko umwe mu bamufasha yabivuze, Charles Collins, n'umwe mu bashyigikiye Kamala Harris, nawe yafashe indege ava i San Francisco yerekeza Howard University i Washington DC ku munsi wo kuwa gatatu kugira ngo yirebere ijambo ry'amateka rya Madamu Kamala Harris. Uyu rero yabwiye ikinyamakuru cy'Abongereza BBC cyamuganirije ati ndimo guca mu gihe cy'akababaro, ariko kandi Kamala yadusabye gukira kugira ngo tujye mu kazi. Kuri Howard University rero byabonekaga ko abantu ari bake cyane ugereranyije n'abari bahari mu ijoro ry'umunsi w'amatora kuwa kabiri. Ubu rero hari ugutuza, birumvikana benshi hano bari bambaye imyenda y'umukara, aho kuba iyiroza ryerurutse, ibara riranga itsinda rya Kamala Harris nawe yabagamo ry'abanyeshuri b'abagore ryitwa Alpha Kappa Alpha ryo kuri iyo kaminuza nyine. Uwitwa Naja Lord, uyu ni umunyeshuri kuri iyi kaminuza, yabwiye BBC ati ubu ndumva nta cyizere mfite, ndibaza ko benshi muri twe ubu twibuze. Ibyavuye mu matora rero kugeza ubu ngubu birerekana ko abagore batoye Kamala Harris bagabanutse bakagera kuri 54% ugereranyije na 57% batoye Joe Biden muri 2020. Abirabura n'abaratino nabo basa n'abagabanutse mu gutora Kamala Harris kurusha uko mu myaka ishize batoye Joe Biden, nk'uko ibirimo kuva mu matora bibigaragaza n'ubundi. Kwiyamamaza kwa Kamala Harris rero kunengwa cyane, kunanirwa kuvuga ubutumwa butomoye ku bukungu, ikibazo gikomeye abanyamerika bamaze imyaka bahura n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Icyo kiri mu byatumye Kamala Harris abura abantu bamushyigikiye mu buryo bugaragara. Ikindi, Kamala Harris nakubwira ko uyu mugore avuka mu bimukira bahuriye muri Amerika. Uyu yakuriye mu buzima busanzwe, ndetse yewe atari ku ishuri yanyuzagamo agakora muri McDonald's mu gushaka umugati nyine cyangwa se imibereho. Gusa yari umugore w'inzozi wifuza kuzisanga yicaranye n'abakomeye. Mu gukura kwe niko yiyumvaga. Mu mashuri y'amategeko yize ntabwo yari igitangaza cy'umuhanga, icyakora yagiraga umutima mwiza, abiganye nawe barabizi. Uretse ko umutima mwiza udahagije ngo kugeze mu bushorishori bw'amateka ngo ube umutegetsi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubikesha kugira umutima mwiza. Icyizere cyo kwisanga ahakomeye cyaje kuzamuka muri uyu mugore amaze guhura na Will Brown, ni umukambwe wari ufite imyaka 60 iki gihe, wabengutswe n'ikimero cya Kamala Harris, akarabya indimi abonye ari umukobwa mwiza cyane w'icyo gihe, akiyemeza kutaripfana, ubundi akamutereta amurusha imyaka 31 yose. Uru rero ni urukundo rwamaze amezi 18 yonyine, rwari rwuzuyemo ibizazane, kuko buri gihe Kamala Harris ndetse n'umugabo we w'umukambwe bahoraga mu gusobanura uburyo Kamala Harris atari umukobwa w'uyu mukambwe, uretse ko kenshi yirindaga no kuvuga ko ari umugore we. Mbere byatangiye ari umubano w'ibanga rikomeye, umubano wo mu bikari, mbese wa mubano w'ubwiru. Gusa mu byo utekereza byose umenye ko Kamala Harris yakoze amahitamo yari buzagira uruhare mu kumufasha kuzamuka mu ntera, kuko uyu Will Brown yari igikomerezwa muri icyo gihe. Mu nshingano nyinshi yagize harimo kuba meya w'umujyi wa San Francisco, ndetse we uyu mugabo yanabaye na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Leta ya California. Ibyo byose rero nibyo byatumaga uyu mugore wari ufite inzozi zo kuzaba ukomeye akomeza kwihuza n'uyu musaza yabonaga uzamugeza ku gasongero. Muri icyo gihe rero yagize uruhare mu gutuma Kamala Harris abona umwanya w'umushinjacyaha mukuru w'umujyi wa San Francisco. Ibyakuruye impaka nyinshi, kuko benshi bibazaga impamvu amwitaho bidasanzwe, kugeza ubwo amuhuje n'abakire bamukusanyirije arenga $600,000 y'Amerika
ibintu byari bimeze nk'inzozi ku muntu mushya nka Kamala Harris wari ukiri na muto aribwo agitangira kwishakisha muri politike. Kubona inshingano nk'izi ziremereye rero byari kimwe, ariko kandi no kuzuzuza nabyo bikaba ikindi. Kamala Harris yahuye n'uruva gusenya ubwo yangaga kuva ku izima ngo ahanishe David Hill igihano cy'urupfu nyuma y'uko uyu mugabo yishe umupolisi. Ibi byatumye abarimo Dianne Feinstein wari senateri wa California bamwijundika, byigisha Kamala Harris kwigengesera akamenya kugendera mu murongo w'abakomeye. Benshi bakemeza ko ibi byamukurikiranye na n'ubu, dore ko ari umuntu udakunda gukoma rutenderi cyane cyane iyo bigeze ku bakomeye. Muri make rero abamunenga bakavuga ko ibi bizatuma aba igikoresho, kuko bigaragara ko adafite ibitekerezo by'ibihamye bwite bishobora gutuma atinjirirwa na ba rusahurira mu nduru bahora baryamiye amajanja bashaka umuntu uzabumva bakageza ijwi ryabo i Washington. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ni Donald Trump birumvikana kuko Kamala Harris we agomba kwitegura amatora ataha. Ubu rero Donald Trump afite inshingano zitamworoheye habe na gato, kuva Beijing na Moscow kugera i New York na Chicago imbere mu gihugu. Iki gihugu cy'igihangaje gipfusha abarenga ibihumbi 100 ku mwaka bazize gukoresha ibiyobyabwenge bitemewe no kurenza urugero kubyemewe. Muri 2022 honyine abarenga ibihumbi 48 bapfuye kubera imbunda, dore ko izirenga miliyoni 460 ziri mu baturage, aho nibura hejuru ya 40% by'ingo zo muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitunze imbunda. Ibi rero ni inyongera 14% ugereranyije nuko byari bimeze mu 1994, ariko kandi bikarushaho kuba ikibazo gikomeye bitewe nuko abatunze imbunda kenshi batunga izirenze imwe. Nibura 66% by'abatunze imbunda batunze izirenze imwe, 29% bagatunga izirenga eshanu. Hejuru y'ibyo abarenga 11% by'abanyamerika bari mu bukene, abarenga ibihumbi 580 ntibagira aho kuba, mu gihe abanyamerika miliyoni 26 batagira ubwishingizi bw'ubuzima nubwo batuye mu gihugu cya mbere gikize ku isi. Ibyo ni ibibazo Donald Trump agomba guhangana nabyo kuri iyi manda y'imyaka 4. Ubu bukene rero bukaba buterwa n'ibibazo birimo ubukungu budasaranganyije mu buryo bukwiriye, dore ko 1% by'abaturage b'iki gihugu bihariye hejuru ya 30% by'umutungo wacyo wose. Ku rundi ruhande rero Amerika ntiyorohewe ku rwego mpuzamahanga, aho ihanganye n'ibihugu nk'Ubushinwa. Impande zombi zimaze imyaka irenga 6 mu ihangana rikomeye ry'ubukungu, aho byombi byazamuriranye imisoro ku bicuruzwa. Muri 2023 ibicuruzwa Amerika yatumije mu Bushinwa bingana na 13.9% by'ibicuruzwa byose yatumije hanze, bivuye kuri 21.6% muri 2017. Uretse kandi ubucuruzi, umuryango wa BRICS ugamije gusimbura idolari mu bucuruzi mpuzamahanga nawo ukomeje gukaza umurego. Ibyumvikanisha uburemere bw'inshingano zitegereje uyu mugabo w'imyaka 78 Donald Trump watsindiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo, wowe ubona ari iki kindi gitegereje perezida wa Amerika? Ubona ari iki agomba gushyiramo imbaraga kugira ngo isi muri rusange igire amahoro, ariko kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeze ziba igihugu cy'igihangaje nkuko nawe yabihigiye, avuga ko agomba kongera kugarura ubuhangage n'ikuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo yise Make America Great Again.